Şeyh Tarın okuvasını okup koyalım. 70. bet. Kitap girmedin mi? Yok bu. Orijinal lan. İçi bir değil eken bro ha? Sırtı orijinal eken. Şundan tasvir o şundan. Жаңа жақсы olmuyor şunu. Biroq hazırımız qata köp getirip qo'y keyinchalik. Kitap bitgandan jasta yaxshiroq bo'ladi ha. Getdik mi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. يقول الدكتور نور الدين نتر في كتابه المسمى منهج النقد في علوم الحديث إلى أن قال الدور السابع دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث. في العصر الحديث دegen العصر الحديث degen жаңы zaman. Uşul zaman, bugünkü zaman degen söz. Düşünüktübü? Bugünkü zamandağı yaqaza oyğonuunun tanabbuh degen emne? Oyğon ökörde bir manada. Yani davrul yaqazati ve tanabbuh. Yani estep ketүүnün, oyğonuunun, baam salуунун doğru deyil. Yani bir qancha vaqtlar mustalah hadis iliminde bardıq ilimlerde bolgondoy uyku basıp kaldı. Muz doğru olup kaldı da fıkıhta şunday oldu, hadiste şunday oldu, iyito mustalahta şunday oldu. Biroq munağı doğruda жақсы нәрсе çıktı. Bilesiңер be? Muhammed Said Ramazan Buti'nin kitabı var. Salafiye jönde bilesiңер be? Bunu keyinçerek kim kotarıp çıktı? Muhammed Said Özbekçe'ye kotardı. Kitapın adı qanday? Açık kattan başka. Hemen de kotardı. Oşol janagı Muhammed Ramazan Buti, Muhammed Said Ramazan Buti'nin el-mezhabiyye el-kantara delledi bul demek İbn Kavsar'ın sözü bul. Kitap qanday ele? Aytır salafilik to'g'ri emas, mazhab qarmanmagan jol to'g'ri emas kitap yazdı da. Biroq kitapning boshi bilasizmi qanday kitap bo'ldi? Yaxshi kitap bo'lchi. Salafiyya marhalatun mubarakatun bir neka degan. Yani salafilik manhajni maqtab yozgan kitap bo'lchi. Biroq keyinchalik qarasa al maqtaganda emas ekan, buzuq ekan, bölökçe ekan, anan qayra o'ngdib bölökçe qilib yozdi. Kitapning alg'achqi boshini o'qisangiz, ular aytadi da salafilik degende balkim ko'p aralashgan emas dagı Muhammed Said Ramazan Buti o'ylagan, bu salafilikda o'z negizgi bag'it emne doimo to'g'ri izdөө. Sahih hadis izdөө, oyatda bor, dalilda bor, dalil qaysi deyaveradi da. Oşol dalil izdөө madaniyatni o'z yaxshi negizi. Tushunibdimi? Ani odam o'yg'onadi, adam o'lik emas. Aytgan bar nug'u bermaydi. Bu şul yaxshi narsa. O'shaning uchun bu marhalatun zamaniyatun mubarakatun. Berekeli, uşul vaqtdagi berekeli bir shunday bir etap bo'lib o'tadi deb suyunib yozgan. Ana keyinchalik Sheyx Albani ko'rib qolib söylese, bular salafilik degani biz uchun salafilik emas, balki o'zlarining salafiligi bor ekan, hech kim e'tiborga olmaydi, o'zlari qiyin, mazhab qarmanmaydi. Nahnu hum rijal, nahnu rijal. Sen bilgende men de bilem, dalilinge dalilim degan so'zlar chiqib başladı deydi. Anan bulardaki jaman eken, bulardaki salafilik bu to'g'ri emas yo'l ekan deb kitobini o'ngdab yozgan qayra. O'sha siyaqti har bir jamoatning yaxshi yeri var, jomon yeri var. Salafilerdi biz taptaqirli ko'chaga chiqarib qo'yib, musulmon bir to'g'an deb bilamiz. O'shalardan bir masalani tavuda dalilga tayanib, dalil so'ragandigi bu talib ilm qatori yaxshi. Mustafti qatori bu yaxshi emas. Fatva so'ragan adam qatarında dalil so'ragan muftiden bu günah to'g'ri emas. Sen fatvani so'ra, qavaral ket naraqa. Biroq talib ilm qatori dalil so'ro, bu sening mo'yindagi mildating. Mit matla'i al-qarn al-hijri al-hali ila vaqtina hada. Mushul hazırki hicri qılım, 14-qılımның başından başlap bugünkü günge çeyin deydi. Ve fihi tenabbahatil ummetu lil-akhtari el-muhdiqati neticete ittisalil alemil islami biş-şarqi vel-garbi. Bu yerde ümmet de oyğanıp mani verip bayqa salıp kaldı lil-akhtar el-muhdiqa. Qurcha ola turgan qorqunuşlardı. Muhdiqa degen emne qurcha olgan. Anken hadiqa degen qurcha olgan vaqtda, muhdiqa degen qurcha olgan qorqunuşlardı. Qarab bağımsal, oy, bizde straşlı ujaslar var eken de bilip kaldı deydi. Bu qayaqdan geldi bu dese, neticete ittisalil alemil islami biş-şarqi vel-garb. İslam alamının
чыгыш жана батыш менен байланышкандыгынын натыйжасында келди дейт. Ааламда şu zaman aulema globalizasiya деген нерсенин кесапаты ушундай болду. ثم نتيجة الصدام العسكري العنيف والاستعمار الفكري الذي يفوق في خبثه وخطر كل الأخطار. Andan keyin öte bir ayosuz, anif ayosuz askeri sadam kagılışu, ayosuz askerdik soğuştuk kagılışının neticesinde şunday oldu. Anken Arap dünyasında bunaki Kuveyt menen Irak menen İran uruştu, anan keyin Kuveyt uruştu, başka uruştu. Arap alamında keyin Suriyanın özünün azırga çeyin soğuş bolup atdı. Birok bu Suriyaga çeyinki meseleler. Birok Arap dünyasında Livan başka bir neke olup ızıçı gelip attı ayabayla. Gördüңөрбү? Oşonun neticesinde şunday oldu. Anken Saddam Hüseyin'in ubagında adı Saddam eken şondan ne Saddam payda oldu gördüңөрбү? Saddam degenim ne barıp şuntip sokku berүүчү деген маанide келет. Ошентип кагылышуу деген маанide келет да. Ошон үчүн ат койгондо түзүгүрөөк ат коюш керек да. Түзүгүрөөк ат коюш керек. Чубактардын чуусу көп болот дейт. Илгерги Манастын чубагында чубак чуусу көп болуп, анан чубактын чуусунда чубалган деген сөз калган. Анан бир айтып коюптур. Башка эле муфти алсак болчу экен, бул аты чубак болуп калып, качан көрсөң ызычууда Тожон Аракаев, дагы Ишмат, дагы Ташмат деп ушинтип айтат. Бирөөчү ойлоп калдым, чын окшойт. Башка эч ким ызычу болбойт молдалардан качан көрсөң центр внимания чубага жүргөн болот. والاستعمار الفكري. Ошондой эле истимар фикри деген, истимар деген бул эмне? Колония кылып алуу. Бирок фикри, акылес пикир тараптан колония болуп калды ислам өлкөлөрүнүн бардыгы. Китептер батыштан келет, вакцина батыштан келет, окуунун бардыгы батышта болуп калды, же чыгышта болуп калды. Ошолор бизге эмне болуп калды? Колония кылып алды биздин бардыгыбызды. Мына ошонун натыйжасында анан ошол истимар фикри Әлләзи яфуqu fi khubsihi wa khatari kull al-akhtar барды коркунучтардын башы ушултурду дейт. Берки согуш болгондон дагы, анан чыгыш батышка аралашкандан дагы эң коркунучу ошол истимар фикри, пикирлик согуш, саясий деген маани булчу. Ошонун коркунучу бизге келип жетти дейт. Faqat zaharat dasaisu wa shubuhatun hawla sunnati. Demek sünnetin tegerегинде şubhalar Anan dasais degeni bulgangан мындай bir bomba сыяктуу камтылынган мындай bir жаман нерселер пайда болду дейт. Сүннөттүн тегерегинде. Бирок каяктан чыкты? Асараха. Аны козгошту ал-мусташрикуна. Бул чыгыш таануучулар. Өзү мусулман эмес, чыгыш таануу деген ат менен келип алып туруп, сүннөтүңөр мындай, туура эмес, палан түкүн, пайгамбарымар тигинде, аны педофилия деп коет, дагы палан түкүн, бир неке деген сөздөрдү чыгарып айтып баштап, ушинтип сүннөттүн тегеринде жок эле проблемаларды бар кылып бизге көрсөттү, ушинтип башташты дейт. Wa talaqqafaha du'afa an-nufus min abid al-ajnabiyya. Ajnabi чет элдиктердин кулу болгон бизде гемпоштуктар бар го, бир канча катынды, бир канча эркектер бар, билесиңерби? Ызычуулар дайыма батыштан тыйналгандар. Ошого окшогон ажаниптердин кулдары бар, чет өлкөлүктөрдүн. Abid al-ajnabiyya чет өлкөлүктөрдүн кулдары болгон du'afa nufus, алсыз нафстар ошону talaqqafaha дароо эле лып этип озон жүрүп алып калмап алышты дейт. Айтып башташулар. Карасаң кийин ошону мусулмандар сүйлөп баштады. Өзү баш тияктан келген сөз, ошону биздин мусулмандар алып туруп, дароо жаттап тотугуш болуп, кайра бизге айтып берип баштады. Баланын укугу, аялдын укугу, башканын укугу деп отуруп, аялдарды көчөгө чыгарып жиберди. Азыр деле ошол эмпошунда келип ошентип сайрап, адамдардын бардыгын бузуп атат туугандары. Жалганбы, чыпчын ушундай. Качан көрсөң улуу таралык козгоп атышкан, башканы козгоп аткан, ошондон коркпой барып аткан. Же эри жок, же эли жоктой эле бир адамдар ушинтип иш кылып атканын көрүп атабыз биз. Айтсаң акыйкат талашып аткан болот, башканы талашып аткан болот, аркасында күчү бар. Жеке өз адам аякка чейин бара албайт. Мына мен 2 жылдан бери умурага бара албайм. А булар бир күн Парижде, бир күн Лондондо, Байдылда кайда, туз берип жүрөт койлорго, Чыңгыз кайда, Москва, Париж, Лондондо. Ошол сыяктуу бул эмпоштердин бардыгы ошондой. Бир күн Москва, бир күн Париж, бир күн Лондондо жүрүшөт булардын бардыгы. Демек акча келип атат буларга, ошока апарып атат. Мына ушунда көрдүңөр, ошол ошока таасирин тийгизди. Мына ошонун таасиринен жана сөздөр чыкты дейт. Фасару юдандинуна биха ва ялхажуна. Ошолор айтып берген сөздөрдү биздикилер окуп алды го, жагып калды деп ошону кайра кайталап айтып башташты. Ишенбесеңер карап тургула. Фундаментализм деген термин.
Fundamentalizm деген термин бул таза христиан динine таандык болгон термин, бизге таандык эмес бул. Түшүндүңөрбү? Эмне үчүн? Анткени аларда христианчылыкта элиңиздер. Анткени аларда Анткени аларда христианчылыкта, урматтуу бир туугандар, фундаментализм бул жаман нерсе. Усули деген, бул негиздөөчү деген. Анткени христиан дини ошол убакта негиз болуп турганда, таза христиан дини делинип аткан, уже бузулуп калган дин боюнча дагы диндилимге каршы коюшкан. Алар айткан сулуу аялдар булар шайтан деп, сулуу аялдарды өлтүрүшкөн булар. Илимпоздорду өрттөшкөн бул шайтан деп турупчу. Анан ошондон кийинки алымдар демек фундаментализм ошол диндин аслына, усулуна, фундаментине кайтып баруу жаман экен. Демек диндеги фундамент жаман дегенде бул христиан алам тандык түшүнүк болгон. Анан ошолор китеп жазып, аны биздин орустар окуп, орустан биздин жана киргизбайлар окуп, анан кыргызбайлар көчүрүп, азыркыга чейин ислам фундаменти жаман деп айта берет. Исламдагы фундаментализм бул таза ислам деген сөз. Түшүнүктүүбү? Демек бизге таандык эмес сөздү алып келип бизге жабыштырып, эмне десең фундаменталист дей берет. Куран менен сүннөткө кайтып баруу деген исламда бул таза дин, бул деген пайгамбардын доорундағы дин, бул илимди колдогон дин. Кайра ислам азыркы доору жаман болуп кетти. Бул гана жомоктун баары кошулуп кетти. Бул ошол илимдин өзү аз эле илим болгон, таза илим болгон. Жөнөкөй сахабалардын баары түшүнүп, бүтүндөй ааламга бактылуулук алып келген дин болгон. Азыр канча көпбүз, бирок бактылуу боло албай атабыз, бирок аз алар бактылуу, анткени алардын дини таза болгон. Демек биз усулий болушубуз керек. Көрдүңөрбү? Демек туура эмес алып келип бизге ошентип жабыштырып атышат да булардын баардыгы. Экинчиси, светтик өлкө деген түшүнүк, билесиңерби? Светтик өлкө деген бул дин аралашпаган өлкө деген сөз. Анткени ошол жанагы христиан дининде булар топтор аралаша бергенден чиркөө мамлекеттен ошондо бөлүп чыгарышкан. Чиркөө өзүнчө болсун деп, анан мыйзамдары мамлекетке байланышкан мыйзам баарын өчүрүп, адеп ахлак бөлүгүн калтырганда ошондон светтик түшүнүк ошондон келип чыккан. Анан ошону алып келип бизге дагы кошуп коюп атышат. Анткени алар биздин ислам динибиз дагы христиан дининде эле жанагыдай жанагы бир тооктон жаңы порода чыгыптыр. Көрдүңбү? Жүнү жок токторду көрдүңөр, интернетте жүрөт. Бир токтор бар экен, жүнү жок экен, куйруктар, канаттар жок экен. Ошондой кылып, ушундай христиан динин биздин динде ошондой болуш керек деп туруп, анан молдолорду чыгарып, четтеге чыгарып башка кылып атканы ошондон келип чыгат да. Мына көрдүңөр. Истемар фикри мына ошол. Биздин апендилар түшүнбөйт. Дин деселе намазың окуп отура бербейсиңби? Кураның окуй бербейсиңби? Куран окусаң, Куран ошону айтасың, эмне кыласың? Куран адилеттүү бол деп атса, Куран уурдаба деп атса, Куран аялдар Россияга жөнөтпө деп атса, аялдарды кыйнаба деп атса, анан чыгып эле өлүп кетсин деп Куран окуп отура берсең, анда Куран окуба деп айтышың керек болот сен. Көрдүңөрбү? Ушунчалык деңгээлде истемар фикир кирип кетти бизге. Хажун ошону айтышат, түшүнтүп, кечке сүйлөй берет. Ишенбесең, кичине галстуктагы бетин жылтырап болгон туфли кийип алган бирөөгө барсаң эле терроризм ал жаман туура. Берки фундаментализм деген, андан кийин мындай деген, анан светтик өлкө бир некелер сүйлөп баштап билгениң, бул ошол тигилерди туурап атат. Тотугуш кадимгидей. Мин мактаза та'лифа абхасин хавлаха ва радда ала агалитихим ва ифтираатихим. Ошондон кийин ар бир жаман жакшылык бар. Бул жамандык болду булар. Бирок алымдарды ойготуп, ошонун тегерегинде мынакей иктаза талап кылды, иктиза кылды, та'лифа абхасин хавлаха. Ошонун тегерегинде китептер, илимдер жазылды дейт. Бир жамандык болсо андан коркпош керек, артында жакшылыгы бар. Динге кичине сыноо келсе, артында жакшылыгы бар. Мына ушундай сыноо келди эле, бирок жакшылык ушундай болуп, алардын каталарына жооп жазылды. Варрадда ала агалитихим, алардын галаттарына, каталарына, калетти сөздөрүнүн бардыгына мына ушундай жооп жазылды. Ва ифтираатихим, алардын токуп алган, токулма жалган сөздөрүнө. Кама иктаза ал-халу таждида тариqati ta'lifi fi ulumul hadis. Ошондой эле, ошол абал дейт. Илим, хадис илимдеринин жаңыча жазылуусун да талап кылган. Анткени мурдагыдай оор жазылса, тиги апандилер түшүнбөйт экен дагы, анан маселе оор болуп калып, анан кой мусталах хадис илимин кайра жаңыраак жазайлык, тигилер дагы түшүнсүн деген түшүнүк пайда болду дейт. Эмне үчүн биздин акыйдабыз, Аш'ари Матурид акыйдабызды окуганда чоң алымдар түшүнөт дагы, омулардын бардыгы вахаби болуп кетишет. Анткени булар бизден мурда озунуп өздөрүнүн акыйдасын жөнөкөй жазганга өтүп алышты дагы, биздикилер ошо кыйын бойдон Насафиянын матини менен дагы деле келип атабыз да. Аны окушуң өзү кыйын китеп. Ошон үчүн аз кечеги Грозный конференциясында башка алымдар айтып атат, биздин ахыл сүннаттын акыйдасындагы ошо салафилер жазгандай кылып, ошол тарыйка менен жөнөкөй кылып бергендин жолун алышыбыз керек.
Чоң китептер тура берсин, бирок карапайым адамдар окуганда ушундай экен деп түшүнүп кала турган жеңил жолундагы жазганды үйрөнүшүбүз керек дегенди азыр ар жерде алымдар. Өткөндө келди го Ахмад, ким эле Ахмад Шариф. Ошол да ушуну айтат кайрачы. Эң туура айтат ошол маселени. Анткени азыр чындап келип туруп 3-курстун балдарынан акыйда боюнча сурай турган болсоң, адашып калышы мүмкүн. Окуп аткан акыйдасы матинди окугандан нарагын түшүнбөйт, жеңилдетип, бирок негизги маани бере турган китептер бизде жок. Elhamdülillah bir gana ayaldarga ошол боюнча ушундай жеңилдетип китепти баштан аяк бүтүргөнгө аракет кылдык, жарымынан көп бүтүп калдык. Өткөндө сабак берип атканбыз, ошонун өзүн кайрадан кыргызча кылып жазып чыкты деген түшүнүгүбүз бар. Анткени биздин акыйдабыз бирок жеңил тил менен берилген. Ошентип улумул хадис илиминде жаңы китептер жазылып баштады дейт. فوفى العلماء بهذه المطالب وأخرجت المطابع الكثير من المؤلفات المبتكرات النافئة نذكر منها. Ошентип уламалар дейт, мына ушул кемчиликти ваффа ооматын берип толтурушту, ошого вафадар болушту дейт. Анан биздин басмаканалар көптөгөн жаңы ойлонуп чыккан жаңы стилдеги китептерди чыгарышты. Пайдалуу китептерди. Назкуру минха, ошол китептерден кээ бирлерин айтабыз дейт. Биринчиси Каваиду Тахдис. Бул китепти окуганбыз. Сен байыр окудуң бул акыл менен окуганды, жок окубадыңбы? Акыл экөөбүз окуганбыз бул китепти. Лишейх Джамалиддин Ал-Касими ва кала фихи. Джамалиддин Касимидин китеби бир томдук, үстүндө 2 басмасы бар. Ошол айтат: "Инни жамаату хадал мухтасар ал-мубарака إن شاء الله لمن صنفت لهم التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء وهم من جمع 5 أوصاف معظمها الإخلاص والفهم والإنصاف deyt. Men deyt, mına uşul berekeli muhtasar kıskaça kitabımı topladım, kitap kılıp yazdım inşallah berekeli dep niyet kılacak kitabımı. Limen sunnifet lahum at-tasanifu ve uniyet bi hidayetihim ulema deyt. Alımlar alарды hidayet alıp geliyor hareket kılgan bir cemaat üçün deyt. Yani köp adamlar var, karapayım adamlar var, Rom adamlar var. Birok intellektual dep koyatalarçı, birok alım emes. Oşol adamdardın taskif, madaniyatlı bolusun. Oşolordun hidayetga gelüyüsünü alımlar kam gördü deyt. Muna oşol kam görülgөн, oşolor üчүн kitep jaz deyt. Oşol taypa üчүн munu jaz. Bul degen söz alımдар üчүн emes deyt. Жалпы карапайым көпчүлүк эл үчүн жазылган kitep deyt. Muna oşolordu deyt, 5 sıfatı çoğultup olan adamlar, 5 sıfat negizgisi bul degen ihlas, yani ihlastуулар, al-fahm түшүнө тургандар, жана insaptуулар deyt. İnsafsızlara gereği yok. En negizgi 5'ünün 3'ü yani birincisi ihlastуу, ikincisi düşüne turgan, angsezimli, intelligent, üçüncüsü insaptуу adamlara şu kitap yazdım dedi. Yani problemalar duşlarına düşünet dedi. Duşlar düşünün getiriş için dedi. İntelligent şeylerden kitap dedi. وَرَتَّبَ ف۪يهِ أَنْوَاءَ الْحَد۪يثِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ Hadis 3 türe bölüp ayttı. Es-sahih vel hasan, birincisi sahih jana hasan hadisler, ikincisi daif hadisler, üçüncüsü el-müşterek beynehuma, hasan menen daifin ortasındagı müşterek bolan hadisler. Şunday hadisler dagı var. Ve kana fi zalika qudwatan lil katibina fi hadal fenni min el muasirin. Zamandaş alimlarımız içinden uşul temada жазган adamlardan bardığına үлgü olup berdi deyt. Biz jarımına jet okup kalgan bu kitapты. Aýa жакшы жазылган kitap. Ошол проблемалар Осман империясынын убагындагы алым бул адам. Бул ошол салафи көз карашын карманганда Осман империясында 5-чи мазхаб чыгарды, буну камап коюшкан. Анан кайра түрмөдөн чыгарышкан Жамалиддин Касими ушу. Анан bir орусча китеп бар, билесиңерби, пайпакка мастарса болот деген. Анан 5 хадис алып келген, 3 хадис алып келген. Ошонун китеби Жамалиддин Касимидин китеби. Акыйда ошондой болгон, бирок мусталах хадис илиминде чындап эле эмне илими бар адам. Biz şunday bir cemaatbız. Eğer adamdın fazileti olsa fazileti inkar kılbayбыз. Ayta berебиз şunday dep. Andan jaman görsek başkalar dep аны бүт жолу көчөгө чыгарып койбойбуз. Biz tuğraсын tuğra, katası kata деген айткан жамаат бул пайгамбарыбыздын өзүнүн сүннөтү, хидаяты мына ушундай. Başkalarga akıйдан жакпай калган болсо өзүң адам катары сызып коет минтип. Кече бирөө мушташып кетти Майданда базарда. Бирөө Египетте окуп келди, бир жыл анан сураптыр, чубак ажы деп мактап астынан кийин. Сен чубак ажыны урматтайсың деп орусча айтса, тиги айтты, урматтайм дептир, ана как человек дептир, как мусульманин дептир. Как ученый десе, нет деген экен, аны баса калып түшүрдүн элечи. Анан эмне урутасың десе, сен эмне кантип айтасың дептир. Каякта Египетте бир жыл окугам мен. Ал Меккеде мынча жыл окуган дейм, мени Абу Ханифа кылып алып өзүнчө элечи. Анан тиги менен мушташып кеттир. Мен айттым, бизде андай жок дедим. Ал biz eti var albasa, eti var albay ele koysa, alganda toltursalar ben jirgap жүрө беребиz biz. Onu ne gerek eti var algan? Prosto biz alarga teң elbeybiz.
Чындыкты сүйлөйбүз биз. Мына ушундай бул адам. Байпак маселесине кошулбайбыз, акыйдасына кошулбайбыз. Мисалы үчүн жанагы азыр эрияттан чыгып аткан бир жамаат ичинде кыргыздар, казактар бар. Салафилердин өздөрүн кафырга чыгарып, бизди кафырга чыгарып аткан матхалилер бар. Ошолордун негиздеп аткан адам Раби Матхали деген шейх, мен сабак алгам андан. Мусталах хадис боюнча азыркы тирүүлөрдүн эң күчтүүлөрдүн бири. Бирок акыйда маселесинде ошондой бир гулу, аддин фиддин болуп кеткен бир жамаат. Ал кафыр, бул кафыр, Абдушукур кафыр, даже Салафи Умар Кулов кафыр, Чубак Ажем кафырдын башында Абу Лахаб менен биргеле турат. Айтыр ушинтип аткан адам. Негиздеген мен көргөм. Мусталах боюнча күчтүү адам, бирок инсаптуулук мына ушундай. Экинчи Мифтаху Сунна أو تاريخ فنون الحديث لعبد العزيز الخولي، وهو أول محاولة في دراسة تاريخ الحديث وتاريخ فنونه. Bu kitapты men görelekmin, biroq erteң Türkiýäge ketip atar, ошондо бар эртең эмес, эртең 17-синде. Ошондон издеп көрүүгө аракет кылам иншалла китепти. Мага аябай жагып калды. Мифтаху Сунна деген китеп. Хавли. Üçüncü kitap Es-Sünnatu ve Mekanatuha fi Teşri'il İslam. Bu kitap var üstünde. للدكتور مصطفى السباعي، وهو كتاب جليل القدر تحدث عن المستشرقين ومواقفهم العدائية للسنة والإسلام وإنادهم في ذلك مهما أقيمت عليهم الحجج. Bu kitap kadrı uluk kitap deydi. Bu kitapta süylödü mustaşrikler jönünde, çıkış tanışlar jönünde. Jana alardın mavakifi, alardın avaldарын, bizge düşmanlık kılgan avaldарын aytты, sünnet ve İslamga. Jana alarga kançalık dalil aytılınbasın, tuğra nersen çündürüp bersen dağı çüngüsü gelbey, inat kılıp yok özünün kataçılığı kayra kaytalap ayta bergendigin bayanda berdi bu kitapta. Summa bahasa fi raddi mezaimil munkirine li hüccetil hadisi. Andan keyin hadis hüccet bolboyt dep oşonu inkar kılgandardın pikirlerindagi jokko çıgardı. Bırın-çırını çıgarıverdi. Sevaun kanu minel asril kadimi avil hadis. İlgerki zamandagi düşmanlardan bolsun, keyinki жаңы zamandagi düşmanlar bolsun, bardığının pikirin dalil menen birden talqalap jok kılıp şuntip jokko çıgargan kitap boldu deydi. Waqat afadna minhu, kitaptan köp paydalandık deydi. Şunday bir düşünügüm var. Şu yerdeki programa degen bütköndөн keyin mına uşul kitapların bardygy mында kıskartılıp kırgızçaga kotorulsa, ana kırgızçadan orusça, kazakça, özbekçeye kotorulsa deyim da, ankeni bizde de uşundaylar var. Sünnet jönündө bilbegenler var. Bolgon biz hazır özübüz dinimizdin negizgilerini öğrenbegen üçün bul maselege çıtыбай жүрөбүz да, bolbosam uşul aytылган проблемалар биздин чөйрөдө бар. Men görlaşıp kalam, konferensiyaga barıp kalam, başka jakka barıp kalam, bargan jerde ele daroo çıga kalат ошо жерденчи. Adam katar görgüsü gelbeyt bizdi misal üçün özdörünчө. Eştek okugan emes, birok ушундай. Üniversitelerde, intelligensiya degen жерlerde bilinbeyt, Kur'an okugan жерге барсаң bolda төргөт деп келе бересиň. Biroq munda oturup kalganda uşular aytılıp atkан pikirler ошо биздикилердин баштарында бар. Küygüzöt. Geçe bir kız söylep atat. Emmi de jer türlörge kerek bol, jurnalist kız eken de gerek bolsa anda ölüktördün yüygüzü bergen hiç kanday, hiç kim Kuday karşı bolbosa gerek degende söylep atatçı. Anda kavurdu kayaktan barıp estep, kayaktan barıp zikir kılıp, kayırgar jerat kılası misal üçün. Şunda bir kelesi olar çıkıp kaldı azırkı uçurda. Oşun üçün bular kotorulup, ana kırgız jakşı bir jalpak dil menen aytılınıp, adam bir okuganda düşünüp çıkıp kete turgan boluş gerek. Bu doktor eme Muhammed Yusuf Kamerito razı bolgonum, Arapça kitaplarda özbekçeye kotorgan uçurda dal özünde kotorup aytda, oşonun manisin beret. Oşonday boluş gerek. Bu olsun arabski mental takır bölök mentalitet, talarda sözü bölükçe aytışın gerek. Bizge bölükçe aytışın gerek. Çünüktü tuğanım. Oşon üçün kırgızça bir tilmen aytılına turgan bolsa, oşol öte bir mınday bir baylık bolat. Antkeni bu kitaplar orusçaga dile kotorulgan jeri jok, başkaga da kotoruluk Arapça ile turuşat da. Balki İngilizce bardır içinde, birok bizdin ağlam boyunca bul jok. Postsovetlik ülkelerde bu kitaplar jok, kotorulgan jok. Anan goýunça orus ağlamında kotorup atkanlardan goýu başka bir mınday bir bagытты karmanganlar kitaplar bolgan sebepten mınday bir tuğra bagıttagalar alsızlık kılıp atışat. Emmemi çıkıp atışat. Waqat afadna minhum, bundan köp paydalandık biz deydi. Biz bunu okuganbız üniversitede bir azrak jerin. وَزِدْنَا عَلَيْهِ مُنَاقَشَاتٍ كَثِيرَةً لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا. Jana andan paydalanıp, jana kitabimizde oşonun kitabından malumatdan sırtkarıdagı köptөгөн munakaşat, janagıday bir ilimi aytışууларды, kayım aytışууларды kirgizdik bu jerge deydi. Sizler munda dediňiz, aga mintip aytabız dep,
oşol janagı İmam Sibai, Şeyh Sibai girişpegen aytpagan жерди biz ayttık deydi. Lianna galatat min mawdu kitabihi rahimahullah. Antken aytpay kalgandygy, bilbey kalgandygy üçin emes, bolgonu kitabının temasına koşulbagandygy üçin. Bizge tema katary bolgon sebepten koşup ayttık oşonu dep aytıp atat. Andan keyin El Hadis vel Muhaddisun bu kitap var. Bizde 2 tomduk üstünde turat. Gurun sırtı Kojunka kitap, Kojunlu kitap. Allafahu eş-şeyh ve doktor Muhammed Abu Zahvu. Bahasa fihi cuhudel ulema ile hizmetil hadis. Hadiske bolgon ulamalardan kızmatının cühutunu aytıp berdi şol jerde deydi. Ve uniye bi dirasatil a'suril ula asr sahabati ve tabi'ina ila asr tadvin. Bu algaçkı doğrulardı. Tabi sahabalardan doğrun, tabiinlerden doğrun. Anan kitap yazılgan doğruga çengin izildep geldi. Ve naqasha şubuhat vel mezaim batila. Yani oşol doğrulardağı toora emes pikirler, şubha gümöndördün bardığı menen süйлöşüp alarga жооп berdi. Andan keyinkisi El menhecul hadis fi ulumul hadis. Çok. Bizdeki menhecul nakdi fi ulumul hadis. Bu el menhecul hadis fi ulumul hadis. Bu kitapta men görelek ben. Men bu kitapta görelek ben. Ve ustazina el-allame el-cami. Negizi adamlar men taң kala berem da kebir adamlar Egipet'te oturup jaza beret. Damla ustaz bana spisok berseniz men kitap alayın dedim bilen bazardan dep. Al toora emes düşünük oşolçu. Men alıp alam dep. Sen özüň buşup jetilip almayınça aytkany men alganing bolbойт. Men birinçi baraganda ellerden suraya öğrettim, ana öğrettim. Keyin oşo kitapların baryny taratyp berdim başka biröөлөрgöçü. Kitap sen kitap okup atkanda çıgat. Sen kitaptın zarylçylygyny bilesin. Sen oşoga mahabat payda bolat, жазып alasın, izildesin ketesin. Azыр men aytdym go. Muno kitaplar mende jok dep atkany, mende jok degенди men alam degen söz oşo hareket kılan degen söz da. Oşoga sen de okup atıp, balkim saňa az kızıksız boluşum, şunu özüne okasam maňa çoň iş depçi. Bирок kийinçelik, "Jok muno kitaplar gerek eken" degen pikir gelet da. Oşondasaň oşonda kitap özünün ordunu tabat da. Çünkü oşon üçün sen kitap kantip köböýtösün, kitap okup atıp anan жазып oşondan kitap köböýüp çygat da. Çünkü turganım. El menhecul hadisu fi ulumul hadis. Li ustazna el-allame el-jami li anwa'il ulumi fazilet ustaz el-doktor el-şeyh Muhammed el-Samahi. قصد فيه إلى إعداد موسوعة جامعة في علوم الحديث. Bu kişi oşol bardığın hadis iliminde bardığın toptoğun ensiklopediya dayardoonu maksat kıldı deydi. Gördüňüz mü? Hadis iliminde, mustalah iliminde bardığın toptop algan özünçe ensiklopediyalyk bir emgekti toptoğun maksat kıldı deydi. Yetenavalu fiha'l meşakil'el haliyete alleti zekernaha fe yu'alijuha ve yunaqishuha. Bu biz jogara aytyp ötken bardyk problemalaryň baryny alıp gelip, oşol problemalary talkulap, alarga жооп berip, problemany darylap, ordoduna koyup, kolunjup, kolunu açıp çygyp kete turgan iş kıldı deydi. Summa yabhasu qawaid ulumul hadis bahsan jami'an muwassa'an. Andan keyin hadis ilimler, ulumul hadistin erejelerini izildep, ana oşo izildegende hani ötö genen jana bardygyn toptop izildedi deydi. Wal kitabu yaqa'u fi aqsamin adida. Kitap bir kança bölükten turat. Hiye birinci qismu tarihil hadis. Hadistin tarihi yetallaf min selat ajza 3 bölükten turat. 3 tomdan turat degen. Demek hadistin tarihi 3 tomdan turat. Qismu mustalahil hadis, mustalah hadis bölügü, qismu rivayat kılu, qismu ruvat, rivayat kılıçlardan bölümü dep uşintip çoň kitap bolup ketdi. Ve hakaza tevalet silsiletul cuhudil ilmiyeti mutazafiratan li hamlil hadis nebeviyye ve tebliğihi ilmen ve amelen. O şentip ilmi cuhud menet kıymalı hareket ulanıp ketip atat deydi. Mutavatira üzülüp süzülüp emes, balkim mutavatira degeni toktosuz birinin artından biri. Mutazafira degeni birin biri koldup, birin biri candap. Emne üçün güçtöp li hamlil hadisi nabavi peygamberimizin hadisini yüktep alıyor üçün ve tabliğ jana başkalarga jetkiriyor üçün ilmen ve amalen ilinde dağı amalda dağı. Hadiske kanti amal kılabız jana kanti jetkirilim katarında. Fannan ilim katarı dağı, dirasatan okutu katarında dağı, şarhan oşol hadislerge çünür berүү bagıtında dağı. Munzu ahdihi sallallahu aleyhi ve sellem ila asrinal hazir. Bu oşol emgek menet peygamberin doğrundan bugünkü günkü şönt gelet. Tuğra üzülgön jok, biroq süzüldü.
Biroq üzülgön jok. Hazır küçte uşuntip kelatat deydi. Yastati'u ayyu insanin يستطيع أي إنسان في أي وقت أن يجد السبيل إلى معرفة الحديث الصحيح وتمييز عن غير الصحيح. Demek qaysilgana doğruda olbosun, qaysilgana adam bolbosun, sahih hadisти, daif hadistен ажырата турган, деңгээлге жете турган маалыматтар пайда болуп калды дейт. Азыр bir адам окуй турган болсо, изилдене турган болсо, демек Кудайга миң мертебе шүгүр, бардыгы отуруп окуш керек дейт. Өзү кыяматтын белгилеринин бири илим алууга шарттардын баары түзүлөт, бирок илим алуучулар өзү жок болот деген сөз да. Рахат аласың, илгеркилерге таңгал. Азыр биз жана Пакистан басмакта окугуз келбейт да, окуш кыйын дей беребиз. Байкуштар илгеркилер кол жазма китеп үтө бирөөнүн көчүрүп окушкан. Азыр биздики тамга китеп, эки-үч китеп келип калса, кайсынын тамганы чоңураак жазылыптыр деп карайбыз да. Демек азыр ырахат эле болуп калган. Окуй бере турган заман, только окуй бере турган заман. Hatta wasala ilayna hadisu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem gazdan tariyan. Ошентип бизге пайгамбарыбыздын хадиси свежий, свежий бойдон жетип келди дейт. Gazdan tariyan деген сөз бул жанагы таза эт деген маани. Демек бузулбаган пайгамбардын оозунан чыккандай жанагы свежий деген кантип айтат бизде? Жаңы бойдон жетип келди дейт. Эскирбестен туруп. Yani бул деген сөз ушунча күчөтүп айтылып атат. Пайгамбар айтканын кандай элестетсек болот бизде. Анткени ушунчалык деңгээлде бизде мусталах хадис илими түзүлүп калды, пайгамбардын хадиси ушунчалык термос менен сакталып келгендей болуп калды бизге. Оозунан чыкканын уккандай элестетсек болот биздики. Азыр биз университетте бирөө айтты, сага бирөө айтып келди, уже эскирип калды деген сөз да. Бирок хадис андай эмес. Свежий өзүнүн оозунан уккандай уга ала турган мүмкүнчүлүктөр бизде бар. Ошол ушунда гана бар да, башка жерде жок. Safiyan naqiyan, taza tunuq boydan. Ve inneha hakkan lemakramatun azimatun akramallahu biha hadihil ümmete. Çındığında bul, uşul ümmetke vergen Allah Taala'nın sıyı değil. Başka bir de ümmette bul çok. Allah'ın peygamberleri emez. Allah'a çıkan Kuday'ın kitabından jogot verişkin. Nitolko peygamberin sözü. Bel hiye mucizatun tuhakkiku sıdqat tanzil. Balkim bul deyt mucize özünçe. Antkeni Kur'an-ı Kerim'de gelit inne nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Biz sizlerge zikirde Kur'an'da düşürdük, jana saktap kalabız dedi. Kur'an'ın özünde sünnette kamtılıngan, oşonun bar saktalgandığının dalili mına uşul deyt. Demek uşul mustalah hadis ilmi payda bolgonu başka bardığı oşol mucize degen söz urmatlı bir tuğanım mına uşul deyt. El-Babu Sani, ikinci bab. Fi ulumi ruvatil hadisi. İkinci bab, hadiste rivayet kılıvçılardan ilimi. Hadis var, bir söz. Anan hadiste aytıp berүүчүлөр var. Uğup aytıp berүүчүlөр var. Aytıp berүүчүnü ravi dep aytabız. Ravi. Ravi. Oşo ravidin köpçülük türü kanday? Ruvatun. Ulumu ruvatil hadisi, hadiste rivayet kılıvçılardan ilimleri. Mustalah hadis iliminde hadisти rivayet kılıçlar jönündө ilim var özünçө. Antkeni hadistin sahih daif ekendigi oşol rivayet kılıçlardan tuura je natura ekendigine, durus je buruş ekendigine байланыштуу болот дейт да. Demek bu çoң ilim özünçө. Hadihil ma'arifu allati tabhasu fi rawil hadisi laha بالغ الأهمية في معرفة درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف. هذه المعارف من وش المعلومات من وش البلمدر التي وشنداي معلومات وشنداي بلمدر تبحث في راوي الحديث hadisти rivayet kılıuçu jönündө izildegen ilimdir. Hadisти rivayet kılıuçu ravini izildegen ilimdir. Laha baligul ahammiyeti oşolor ötö zarıl orunga Uşul ilim öte zarıl orunga Emne de dese fi marifeti derecatil hadis, hadisin derecasını biliyor da. Yani hadisin derecasını bilveysin, bu ilimdi bilmeyince. Mina siha sahih bi, ce hasan bi, ce daif bi. Ve mevkiihi minel kabul evir raddi. Uşul hadis kabul bula yok bu degende dağı, buna uşul ilim sana söz türde gerek deyit. Lezalika, buna uşul sebepten ulan. Uttihidel bahsu anir ricali vesileten hammeten cidden. O şun için rical, erkekler demek bir adamlar. Bunlar degen kanday? Lüdi, adamlar, kanday adamlar? Raviler degen. Demek ravilerde izildöğünü, karmanu, ce olbosum,
Ravilerde izildey turgan ilimi izilдөөнө tutunu, ошондо ilimi işlerdi alıp baru, bul vasileten hammeten cidden öte zarıl bizge kural bolup kaldı. Negizinde kişiler үйрөнбөйдү эле койсоң болот эле. Бирок буларды үйрөнмөөнчө тигилерди билбегенден кийин буларды үйрөнүү сага негизги василет болуп калды. Худут таратта эле намаздагы. Тарат албайт эле намаз болбосо, бирок намаз болгондон кийин тарат сөздөрдө керек. Тарат жок намаз болбойт. Равилерсиз наркы риваятың өзү болбойт. Хадисиң таппайсың, билбейсиң. Демек өтө василе хамма жиддан болуп кетти. Фи илми мусталах хадис илиминде. Ва тааддадат улумур руати. Бирок риваят кылуучулардын илимдери да көбөйүп, аябай көбөйүп кетти дейт. Ва касурат تتناول كل ما يتصل بالراوي من الأمور. راويге байланышкан иштердин бардыгын изилдеп отуруп, бул абдан көбөйүп кетти. Из руббама юшабиху ахара фи исми. Анткени бир адам башка ата окшош болот, мисалы үчүн. Бизде эки Каныбек Осмонали бар, билесиңерби? Бири депутат, бири спортсмен. Кээде алмаштырып сүрөттөрүн алмаштырып кое беришет. Эки депутат болгон. Ошол сыяктуу равилер да ушундай болуп калат. Изилдеш керек. Анан Каныбек Осмонали депутат gelip de sana barıp böyle muşşam de parsa bulmayıt. Dal degen fizik bolar. Anan bul geldi de bu garip durup esep durup anan tamırda aytıp bersen bul düşünbey kalışım ki bul dana kötörgen bana bilbeyşim mümkün misal üçün da. Oşon üçün bilip alış gerek. Gimmene bu çaşka çıkıp atam dem. Oşon seyat da okuştur var yok bizde başka. İsömür Kılıfeko var ha. Biri ırçı biri mer. Bağı. At okuştur kimler var? Kayıp. Alcan ara kayıp. Bul askara kayıp. Ömürbekler var ha. Parlamentde Ömürbek geliptir dese Tekebay sotpayбы. Je atың өзгөрт, je men менен согушка чыкпады айтты Tekebay. Ömürbek бабаны. Уктуңар ошол бүгүн жүрөт. Je atың өзгөрт, je башка кыл деп. Мисалы, ушундай көп да. Ошентип кете берет туугандары. Ошон үчүн равилер да ушундайлар, ошон үчүн бул өзүнүн килим болуп кетти. Ал күнья аттар окшош, күнья окшош болуп кетти. Абу Мухаммад. Ау юрафу би күньятихи фаюхтажу ila al-kashfi an ismihi. Je biri Abu Qatada siyaqtu kunyası menen belgilүү, atın biliş gerek bolup kaldı. Bu kim bu degen? Misal üçün. Av yuhtaju ila izalati niqab an nasabihi. Je anın ata tegi tuurasındagı problemanı ketiriş gerek. Problema degen kanday? Belgisizlikte. Bu kimin balası? Bu kayсы adam ошо барып коşula turgan degen. Ötkün айтып атпадык bu жанагы Zeylay, kayсы Zeylay? Bu Zeylay je başka Zeylay. Ошол siyaqtu taktаш керек дейт. Wa qabilatihi jana qabilasını taktаш керек. Kay tatabayyana haviyetu şahsihi. Bunun liste tanıktalış üçün deyit. Av gayru da başka şu kete verir. Wa qad tatabba'na hadhihi al-anwa'a kullaha bin nazratil fahisa. İlimi izildөө menen köz karaş menen tıkırdık menen biz uşul türlördün bardığın karap çıktık deyit. Bul aytып atat, ilimi tıkırdık menen izildөө menen uşulardın bardığın karap çıktık deyit. Wa sabarnaha. Bardığın çoğulttuk deyit. Min haysul garazu allazi tuaddihi. Çoğultkanda kanday çoğulttuk? Oşol bular aparat turgan maksattın negizinde. Jönüle ayta berбейдик. Misal üçün murdu mundayken, gözü mundayken. Yok. Bulardan çoğultkanda kaysı maksat çoğulttuk? Buların adamgerçiligi, bulardan diyanat, dindarlığı, bulardan bekemdigi. Aytır mustalah hadisi gerek bolup turgan nahiyatan çoğulttuk deydi. Fa vajadnaha tanqasim ila qismayn. Ana bulardı iki türge bölüp karadık deydi. Nabhasu kulla wahidin minhuma fi faslin mustaqillin. Her birin özünce karay turgan bolduk deydi. Birincisi el-fasl awwal fi ulumi ar-ruwati al-muarrifati bi halir ravi. Birincisi ravinin avalın bildire turgan ravilerin ilimi birok oşol muarrifa, ulum muarrifa. Ravinin avalın bildire turgan raviler jönündögi ilim. Avalı kanday başka da bildire turgan. Wa hiya ulumun tabhasu fi ravi min haythu qabulu habarihi aw raddihi. Bu uşunti üydet ravilerde oşol ravini izildep çıkar ошондон bunun hadisi kabul bolabı jok bu degende gana bilebez deydi. İkincisi fi ulumir ruwati al mubayyinati li şahsir ravi. İkincisi buldagı raviler jönündө ilim birok bizge açıktap beret li şahsir ravi, ravinin liçnas kim ekenligini özlüğünü anlatap beret bizge. Wa hiya tabhasu fi ma'lumatin wa umurin
tusilu ilal bahsi an halir ravi. Bul jıyıntığında ravinin avalı kanday ekendigin bayandap berip turgan adamlar. Wa zalika bi an takshifa an niqaba amma yuhaddidu şahsahu ve yumayyizuhu tamaman. Bul degen söz oşol adamga jabılıp kalgan jabınını alıp salıp oşonun kim ekendigin anıktap, anı toluk türdü ajratıp berip turgan ilim deydi. Ajratıp bermeyince buga bağ bere albaysın da. Demek mına oşul eki mesele arkulu ilim dulantıp kete veremiz dep merak ötüp kete veret eken. Dep sabak toktatoylar bugün. Kança oldu bugün? 07 02 17.